дамжуулах нь пастор маань дамжуулах нь зөв юм байна гэж шийдээд өөрчлөгдсөн байгаа. Тийм учраас та нарт зарлаж амжаагүй байсан. Чонгоны пастор маань өнөөдөр эзний үгийг дамжуулнаа. Тэгээд та бүхэн маань анхааралтай сонсож ивэлэх аваарай. Өнөөдрийн бидэнд өгөгдөж байгаа үг бол Матай номны 16-гийн 13-аас 20 дугаар Библи байна. Матай 16-гийн 13-аас 20. За, бүгдээ хамтдаа зэрэг уншия, хүн болгоно уншаараа. Хажуудлын гэрлээ асаачих амар бүүдгэр харанхуй байгаад байна. Тэ сенснээс хол суучих, сенс халуусж байгаа хүн бүгдийг за тэг асаачих. Тэгэхгүй бол энийг асаахаар ар юм уншигдахгүй. За унши 3. Цэзэр Филиппийн нутагт Есүс ирээд шавнараасаа хүмүүс хүний хөө хэн гэж ярьж байна гэж асуухад тэд зарим нь Баптист Иохан, зарим нь Илия, харин зарим нь Иремья, эсвэл иш үзүүлэгчдийн нэг гэдэг гэхэд тэр харин та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ гэсэнд Симон Петр та бол Христ, амьд урхны хүү мөн гэвэ. Есүс түүнд хариудан Йонагийн хүү Симона чи ерөөлтэйе. Учир нь үүнийг чамд мах цус нь биш харин тэнгэр дэх эцэг минь илчилсэн юм аа. Би мөн чамд хэлье. Чи Петр энэ хадан дээр би чуулгана босгох бөгөөд түүнийг өхөстийн орны хаалга дийлэхгүй. Би чам Тэнгэрийн хаанчлалын түлхүүрийг өгнө. Чи газар дээр юуг холбоно, тэр нь тэнгэрт холбогдно. Газар дээр юуг тайлна, тэр нь тэнгэрт тайлагдах болно гэд тэрээр Христ гэдгийг нь хиндэж бүү хэл хэмээн шавнартаа тушаав. Амен. Амен. За өнөөдөр Чонгоны пастор маань хамтын төвийн цуглааны түүх ба алсын хараа гэсэн сэдвээр эзний үгийг дамжуулан бүгдээрээ халелуя гэж духтаж авъя. 자, 선배치가이노 1년 만에 다시 오게 됐습니다. За, жилийн дараа та нартайгаа эргээд уулзаж байна. 올 때마다 여러분들이 새롭게 변화되는 것을 보게 됩니다. За, ирэх болгондоо та нарыг шинжлэгдэж байгааг харж байна. 앞으로 10년 동안 전 세계가 놀라운 변화를 겪게 됩니다. Цаашдаа дараагийн 10 жилд бүх дэлхийд даяар маш гайхалтай өөрчлөлтүүдийг амсах болно. 아마 인류 역사상 가장 큰 변화가 일어나는 그런 시간을 우리가 지내고 있습니다. Магадгүй хүн төрөлхтний түүхэнд хамгийн том өөрчлөлт болох цаг үеийг бид хамтдаа туулж байгаамаа. 한국에 삼성이라는 그룹이 있습니다. Солонгос Samsung гэдэг одоо групп байдаг. 지금 세계적인 그룹이 됐죠. Дэлхийн хэмжээний групп болсон. 최근에 AI 뭐 이런 것 때문에 반도체점에 엄청난 돈을 벌고 있습니다. Тэгээ сүүлийн үед энэ одоо компани AI одоо робот үйлдвэрлэлээрээ дэлхийд тэргүүлж асар их мөнгө олж байна. 며칠 전에 미국 어떤 그 뉴스에 나왔는데 이런 얘기가 있습니다. Хэд хоногийн өмнө Америкийн Нью-Йоркийн нэг мэдээнд ингэж гарсан байгаа. 한국의 삼성이라는 회사 하나가 버는 돈이 일본의 제일 큰 회사 100개를 합친 것보다 더 많이 벌고 있다. Тэр Солонгосын Samsung-ийн одоо олж байгаа мөнгө Японы хамгийн том 10 компани орлогоос давж ийна гэдэг мэдээ гарсан байна. 어떻게 그렇게 벌 수가 있을까요? Тэгээ яаж тэгж их мөнгө олж байгаа юм бол? 지금 이재용 회장인데 그 아버지가 이건희라는 사람이었습니다. Одоогийн Samsung-ийн ерөнхийлөгч бол Lee Jong-un гэдэг хүн байгаа. Түүний аав нь Igoni гэдэг хүн байсан. 그 사람이 살아있을 때 한 거의 30년 전에 모든 회사 직원들에게 이런 이야기를 했습니다. Тэрээр амьд байхдаа 30 жилийн өмнө компани бүх ажилчдаа ингэж хэлж байж. 앞으로 새로운 세상을 만나게 되니까 다 바꿔야 된다. Цаашдаа бид нар одоо шинэ цаг үетэй уулзах учраас бүгд бэлтгэлтэй 모든 байгаа. 회사의 시스템을 다 바꾸고 Систем компанийхаа бүх 사람도 системийг 바꾸고 өөрчлөх ёстой. 다 바꿔야 된다. Хүмүүс ч өөрчлөгдөн бүгдийг өөрчлөх ёстой гэж. 만화님만 빼고 다 바꿔라. Эхнэрээсээ өөр бусдыг бүгдийг 사모님만 өөрчил. 빼고 다 바꾸라는 얘기죠. Кника. Эхнэрээсээ бусдыг бүгдийг өөрчил гэж хэлсэн. 그래서 다 바꾸기 시작했어요. Тэгээд бүгдийг өөрчилж эхэлсэн. 그래서 세계적인 회사가 된 거예요. Тэр өөрчлөлтийн үр дүнд дэлхийн хэмжээний компани болж. 우리도 변화돼야 됩니다. Бид ч гэсэн өөрчлөгдөх ёстой. 로마서 12장 2절에 보면은 이렇게 말씀하고 있어요. Ром 12-ийн 2 дээр ингэж хэлсэн байгаа. 너희는 이 세대를 본받지 말고 Энэ цаг үеийг бүү дуурай. 하나님이 기뻐하는 모습으로
바꿔라 그렇게 харин 말씀하고 Бурхны 있어요. төгс төгөлдөр бөгөөд тааламжит хүслийг өөртөө батаж түүний дагуу өөрчлөгдөрөө гэсэн байгаа. 너희의 마음을 새롭게 해서 Зүрх сэтгэлээ шинчилснээр 하나님의 선하심과 기뻐하심을 Бурхны 쫓는 сайн ба 그런 사람으로 변화되라고 말씀합니다. тааламжит хүслийн дагуу өөрчлөгдөж хэлж байгаамаа. 변화되려면 어떻게 변화돼야 Бид 될까요? яаж өөрчлөгдөх вэ? 오늘 말씀을 잘 들어보시기 바랍니다. Өнөөдөр үгийг сайн сонсоосоо гэж хүсэж байна. 몇 달 전에 꿈을 꿨습니다. Хэд хоногийн өмнө нэг зүү зүтлээ. 물론 한국에서 꿈을 꿨죠. Мэдээж Солонгост байсан. 근데 어떤 분을 만났어요, 꿈속에. Зүүдэндээ нэг хүнтэй уулзжээ. 너무 반가워요. Тэгээ бүр маш их баярлсан. 몇십 년 만에 만난 사람이에요. Хэдэн 10 жилийн дараа уулзж байгаа хүн байсан. 그래서 끌어안고 너무 Тэгээ 좋아했습니다. тэрэл маш их баярлсан. 70여 년을 살면서 수많은 꿈을 꿨지만 그런 꿈은 처음 Тэгээ 꿔봤어요. 70 хэдэн жил амьдрахтаа олон зүү зүүдэлсэн гэхдээ тийм баяр хөөртэй зүүдийг анх удаага зүүдэлж байна. 꿈속에 제가 만났던 사람이 누굴까요? Зүүдэнд миний уулзсан хүн хэн байсан болоо? 한번 맞춰보세요. За тэрийг та хүн байна уу? Есүс. 미안하게도 예수님이 아니었습니다. Тэгээ харамсалтай нь Есүс биш байлаа. 여자였습니다. Эмэгтэй хүн байлаа. 힘배 Хэн байсан болоо? Омоны. 사모님이었습니다. Ихтер мэн байсан юм аа. 아니 매일 45년 전에 만나가지고 결혼해가지고 매일 같이 자고 같이 먹고 같이 다니고 저같이 우리 사모님하고 같이 다닌 사람이 이 세상에 없어요. Тэгээд 45 жилийн өмнө уулзраад өдөр болгоно хамтдаа унтаж хамтдаа идэж өдөр болгоно хамтдаа яваад над чиг ихнэртэйгээ 우리 ингэж хамт явдаг хүн 남자친구 만나러 가는데도 다른 친구는 절대로 자기 부인 안 데려오는 저는 같이 갑니다. Тэгэхээр эрэгтэй найзтайгаа уулзгаар явхад өөр найзууд мань ихнэрээ дагуулж ирдэггүй харин би бол заавал дагуулж явдаг. 그런 사모님을 꿈에서 만났어요. Тийм ихнэртэйгээ 근데 зүүдэндээ 얼마나 반가운지 Тэгсэн чинь 모르겠어요. бүр ямар их баярлсан бэ. 저도 놀랐어요. Би 깨고 өөрөө бүр 났어요. сэрээд гайхсан. 여러분들은 안 그렇습니까? Та нар тэхгүй байна уу? 예수님이 여러분을 만나길 원하세요. Тэгээ Есүс та нартаа уулзахыг хүсдэг. 나도 여러분들이 예수님을 만나길 원합니다. Би ч гэсэн та нарыг Есүстэй уулзаасаа гэж хүсэж байгаа. 때로는 여러분들 꿈을 꿔요. Заримдаа бас та нарын талаар зүүдэлдэг. 그런 마음이 너무 기분이 좋아요. Тэгээ сэтгэл маш таатай байдаг. 장로님들 꿈도 꾸고 Ахлагчдын талаар 우리 잘로들 꿈도 зүүдлэн, 꾸고 залуучуудыг 또 зүүдлэн, 찬양하는 그런 모습도 꿈을 магтан 꿉니다. дууны багийг зүүдлэн. 오늘 우리 투메 목사님께서 아주 잘 가르치셔가지고 아주 정말 새롭게 찬양을 잘한 Өнөөдөр 것 Түмэ 같아요. пастор маань сайн бас удирдаад найрал дууны баг маань маш их хөгжиж байгаа нь харагдаж байна. 우리 박수 한번 칩시다. Бүгдээрээ баяр хүргье. 우리 투메 목사님 어제 공연하는데 우리 찬양팀들이 투메 목사님처럼 그렇게 잘할 때까지 크게 박수 칩시다. Тэгээд өчтөр Түмэ пастор маань одоо найрал дууны концертанд дуулсан байгаа. Манай найрал дууны багийнхан яг Түмэ пастор шиг сайн дуулдаг болох хүртэл нь тэгээсэ гэсэн сэтгэлээр чангаар алга ташья. 우리 아멘. 코딩 막탄도 팀도 생기고 잘로도 생기고 또 대학생 또 이런 사람들이 찬양팀을 다 만들기 Тэгээд найрал 바랍니다. дууны баг те одоо энэ багаас гадна залуучуудын баг, оюутнуудын баг гэдээ бас олон найрал дууны багууд бий болоосаа гэж хүсэж байна. Амен. 사모님 꿈을 꾼 다음에 느낀 것이 뭐냐면 아 사랑이라는 것은 그리움 속에 살아가는 것이구나 그런 생각을 Тэгээд би 가져봤어요. ихтрийгээ зүүдэлсний дараа юу мэдэрсэн бэ? Хайр гэдэг бол хайрлан гэдэг нь санах сэтгэл юм байна. Санаглах юм байна гэж. 여러분도 ойлгосон. 사랑하는 사람들은 그립잖아. Та 만나고 нар ч 싶고. гэсэн хайртай хүмүүсээ сандаг, уулзмаар байдаг шүү дээ. Тийм ээ? Тийм биз дээ. 그래야 되는 Одоо 거지. жоохон хариутай, бариутай инээмсгэл юм анахаа. 사도 요한이 예수님의 사랑을 가장 많이 받은 사람이었어요. Илч Иохан бол Есүсийн хайрыг маш их хүртсэн хүн байгаа. 어린 청소년 나이에 만나서 예수님과 3년을 같이 지냈죠. Тэрээр балчир одоо өсвөр насндаа Есүстэй уулзаад Есүстэй цуг бараг одоо 때로는 30 жил 예수님의 품에 안기기도 3 했습니다. жил хамт явсан. Заримдаа Есүсийн ингэрт бараг тэврүүлдэг байсан. 그리고 다른 제자들은 다 일찍이 순교를 했는데 사도 요한은 100세 가까이 살았다고 말합니다. Тэгээд бусад дагалдагч нар нь бүгдээрээ эрт одоо амиа өргөсөн бол Илч Иохан бараг 100 наслсан гэж ярьдаг байна. 80년 이상을 이 세상에 살면서 예수님을 늘 생각했을 거예요. Тэрээр магадгүй Есүсээс хойшоо бараг 80 гаруй жил энэ ертөнцид амьдарч байхдаа өдөр бүр Есүсийг л боддог байсан баг. 그러면서 예수님에 대해서 쓴 것이 바로 사도 요한이 쓴 요한계시록 또 요한 1, 2, 3서 요한복음입니다. Тэгээд Есүсийн талаар бичсэн ном болвол Илчлэлт ном 1, 2, 3 дугаар Иохан, мөн Иохны сайн мэдээ. Түүний энэ одоо сэтгэлээс гарсан юм аа. 그 모든 서신에 딱 두 가지 단어가
가장 중요한 Тэр 단어예요. бүх загтлуудын дотор хамгийн чухал хоёр үг байдаг. 사랑, хайр, 생명입니다. ам гэдэг хоёр үг байна. 그 хайр ба 예수님의 ам. 사랑으로 생명을 우리에게 주신 거예요. Бид Есүсийн хайраар амийг авсан. Есүс хайраараа бидэнд амиа өгсөн юм аа. 오늘 아멘. 말씀의 제목은 우리가 다 아는 대로 함팅교회 교회의 역사와 비전입니다. Өнөөдрийн үгийн сэдэв бол бидний сонссончлон хамтын төв чуулганы түүх ба алсын хараа байгаа. 우리가 읽은 말씀은 모르는 사람이 아마 없을 거예요. Бидний унсан Матай номны 16 дугаар бүлгийн энэ хэсгийг мэдэхгүй хүн бараг байхгүй байна. 예수님께서 제자들에게 질문하죠. Есүс дагалдагч нараасаа асуусан 어디서 байна. 질문합니까? Хаана асуудаг вүлээ энэ 가이사라 асуултыг? 필리포 지역에서 질문합니다. Энэ бол Цезар Филиппийн Харьяа нутаг дэвсгэр дээр 더 тавьсан 정확히 асуулт 말하면 байгаа. 그 지역은 아무리튼 가자라고 높은 산들, 바위들이 잔뜩 있는 그런 곳이었어요. Ягаад Цезар Филиппийн нутаг гэж онцолж байгаа вэ? Тэр бол байгалийн үзэсгэлэнт амралтын газар бөгөөд өндөр хадархаг одоо тийм ийм уулстай газар байгаамаа. 바위 Халуун шантай 절벽에는 газар. 신전들을 다 만들어 놓고 거기에 그 신들을 다 그려 놓고 Тэдгээр одоо хадан уулууд нь ийм элсэн хад учраас цоолоод тэр хадан уулан дотор Ромын бурхтын сүмүүд байдаг. Хадны гадна Ромын бурхтуудыг сэлцэн нэг ёсны одоо эрэлчин одоо мөргөлчин хүмүүсийн цувдаг олон хөлийн газар байгаа. 그 당시 로마 제국이 있는 로마 제국에 있는 모든 신들이 거기 다 있었어요. Тухайн цаг үеийн Ромын эзэнт гүрний арт түмний шүтдэг Усангу. байсан бүхий л шүтэнүүд тэр одоо улсад байдаг байсан. 예수님께 제자들 일부러 거기 데리고 가서 거기서 물어본 것이 오늘 말씀이에요. Тийм учраас Есүс хэрэгээр зоригтойгоор дагалдагч нарыгаа тэр газар авааччагаад энэ асуултыг 이 асуусан 모든 байна. 우상 신들이 잔뜩 있는데 너희들은 나를 누구라고 생각하냐? Тийм ээ энэ одоо уулаар дүүрэн шүтэнүүд байна. Бурхад хэмээгдэгчд байна. Энэ бүгдийн өмнө та нар намайг хэн гэж боддог вэ гэдэг асуулт. 한국 사람도 몽골 사람도 많은 우상들을 섬기면서 살아갔어요. Солонгос хүмүүс ч Монгол хүмүүс ч ялгаагүй амьдралынхаа түүхэн он жилүүдэд асар олон шүтэнүүдэд мөргөж үйлчилж амьдарч 지금도 ирсэн байна. 우상들이 우리 앞에 많이 있습니다. Одоо ч гэсэн бидний амьдралд бидний одоо арт түмний дунд өгүүлшгүй тоошгүй олон шүтэн хиймэл бурхтууд байсаар л байна. 돈을 섬기는 그런 우상도 있고 Одоо 명예, 권력 섬기는 다 우상도 다 мөнгийг 있습니다. одоо шүтэн болгож ийн нэр төр эрх мэдлийг шүтэн болгож байгаа хүмүүс ч байсаар байна. 제자들이 대답하지요. 여러 가지 대답하는데 베드로가 예수님이 원했던 대답을 했습니다. Дагалдагч нар янз бүрийн зүйлийг хариулсан. Харин ганцхан Петр л Есүсийн хүсэж байсан хариултыг хэлсэн 우리 그 байдаг. 고백을 다 같이 한번 해볼까요? Бүгд хамтдаа дагаад хэлье 가슴에 та. 손을 얹고 Бүгд хамтдаа цээжин дээрээ гараа 내가 그 тавиад 사람이라고 베드로라고 би 생각하고 Петр гэж одоо та бол Христ амьд уртны 다 хүн 같이 мөн 해봅시다. гэдэг. Дагаад 시, хэлье. ура, 3 2 та бол 그는 그리스도시요, Христ амьд уртны 살아계신 하나님의 хүн 아들이십니다. мөн. Амен. Та бол Христ амьд уртны хүн мөн. 그때 예수님이 춤을 추듯이 기뻐하셨어요. Тэр үед Есүс баг босоод бүжгэлтлээ баярлсан байгаа. Өсрөн 이것을 цогцолтлоо 내게 알게 баярлсан. 한 것은 세상 사람도 아니고 세상의 지식이 Тэгээд 아니다. Есүс баярлаад хэлсэн үүнийг чамд мэдүүлсэн нь энэ дэлхийн хүмүүс юм, энэ дэлхийн мэдлэг биш 하늘에 ээ. 계신 내 아버지께서 너에게 하나님, 알려주신 것이다. Тэнгэрт байгаа миний аав чамд үүнийг сүнсээр мэдүүлсэн юм аа. 그러면서 말씀하시길 네가 대답한 그 대답 고백 위에 내 교회를 세우겠다고 Тэгээд хэлсэн 선포하셨습니다. чиний хэлж байгаа яг энэ өчил дээр, яг энэ итгэл дээр чинь би өөрийн чуулганаа байгуулнаа гэж. 징기스칸이 선포하면 그것이 법이 됐죠. Чингис хааны хэлсэн үг хууль, их засаг хууль болсон байдаг. 모든 세계 역사가 바뀌는 그런 선포를 하는 거죠. Тэгэхээр дэлхийн бүх түүхийг өөрчлөх хэмжээний тунхаглалыг хэлсэн байдаг. 하나님께서 이 세상에 선포하신 거예요. Яг үүний нэгэд л бурхан энэ ертөнцид яг үүгээр шүтэнүүдийн өмнө тунхаглалыг хэлж 이 байгаамаа. 믿음을 가진 사람 위에 내가 교회를 세우고 세상의 역사를 새롭게 하겠다는 Ийм 말씀이죠. итгэлтэй хүний итгэлээр би чуулганаа байгуулж тэр чуулганаараа дэлхийн түүхийг өөрчлөх болно гэсэн тунхаглал юм аа. 제일 Амен. 중요한 것은 누구라고 예수를 생각하느냐입니다. Тэгэхээр хамгийн гол асуулт нь чи та бид Есүсийг яг хэн гэж боддог вэ гэдэгт 우리 л байгаа. 함께 교인들은 다 예수님이 누군지 다 알 거예요. Манай хамтын төв суглааны итгэгчид Есүсийг хэн гэдгийг сайн мэдж байгаа 나의 гэдэгт 주인. итгэж байна. 내 생명의 주인, Миний эзэн, миний амийн 내 эзэн, 인생의 주인, миний амьдралын 내가 эзэн, 살아가는 모든 삶의 주인, миний амьдрах бүх амьдралын маань эзэн. 영원한 생명을 주시는 Мөн хамийг өгсөн эзэн.
Амен. 근데 어느 교회 가서 물어봤어요. 예수를 누구라고 Гэтэл 생각하냐고. өөр нэг цуглаанд очиод Есүсийг хэн гэж боддог вэ 제가 гэж 손가락 이렇게 асуусан. 너 한번 얘기해봐라 그랬더니 어떤 Тэгээд 젊은 애가 ингээд 몰라요 이래요. Заагаад хариул гэсэн чинь нэг залуу мэдэхгүй муллаа ёо мэдэхгүй гэсэн. 그래서 이 교회 다닌 지 얼마 됐니? Тэгээд чи сүмд яваа хэр утсан? 3년 됐어요. 3 жил болсон. 몰라요. Гэхдээ мэдэхгүй. 그 또 다른 사람한테 또 물어봤어요. Тэгээд өөр нэг хүнээс асууж. 그랬더니 하나님께 저는 그냥 친구 따라왔어요. 이제 би сайн мэдэхгүй найзаагаа дагаад явд юм аа. 어떤 사람은 복 준다고 왔어요. Зарим хүмүүс은 өрөөгдөх гэж ирсэн. 학교를 가는데 학교를 왜 가는지 모르고 가는 학생이나 똑같은 거지. Тэгэхээр яг энэ нь сургуульд явж байгаа ч сургуульдаа яах гэж явж байгаагаа мэдэхгүй байгаа оюутантай адилхан юм. 여기서 중요한 단어가 바로 베드로가 고백한 그 고백의 대답으로 예수님 내가 이 반석 위에 세우겠다는 말씀입니다. Тэгэхээр энэ хэсгийн хамгийн чухал үг бол Петрийн өчлийг Есүс хад гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд энэ хадан дээр чуулганаа босгоно. Тэр итгэлийн өчл бол хад лугаа адил гэдэг санаа хамгийн чухал юм аа. 그 반석이 오늘 말씀의 핵심이에요. Тэр хад бол өнөөдрийн номлолын хамгийн гол түлхүүр үг юм аа. 올해 1월에 우리 목회자 훈련을 아케아데미로 새롭게 발족을 했습니다. Энэ жилийн 1-р сард манай хончлол сургалт маань хончлол актем болон өөрчлөгдсөн байгаа. 2008년에 시작해서 작년까지 거의 17년을 했습니다. 2008 онд эхлээд өнгөрсөн жил хүртэл бараг 17 жил хончлол сургалтаар бид явсан. 그를 시작할 때 많은 사람들이 반대를 했어요. Түүнийг эхэлж яхад олон хүн дургуутсаж эсэргүүцдэг байсан. 힘든 걸 왜 하냐? Хэцүү юм яах гэж 교회 хэлж байгаа. 한두 개 하는 것도 어려운데. Нэг хоёр цуглаанаа авч явах гэж зүдэрч яхад 제가 그것을 하게 된 이유가 있습니다. тэгсэн ч гэсэн энэ зүйлийг хийсэн шалтгаан байна. 한국에서 제가 담임 목회를 10몇 년 하면서 한 번도 제대로 해본 적이 없어요. Би Солонгос тэргүүн пастрын үйлчлэлийг 10 гаруй жил хийхдээ нэг удаач номын дагуу хийж чадсан 설교를 удаа 못해서가 байхгүй. 아니에요. Би номлол муу номлодогтой биш. 신학 공부를 제대로 안 해서가 Эсвэл 아닙니다. Библийн сургууль төгсөөгүйдээ тийм биш юм. 그런데 되지 않았어요. Тэгтээ сүм болоогүй. 그래서 그 아픔을 속담 안고 여기 온 거예요. Тэгээ би тэр өвдөлтийг тээж энэ газар ирсэн. 제가 한국에서 목회 잘했으면 오질 않았겠죠. Хэрвээ би Солонгос цуглаамаа сайн сайхан байсан бол Монголд ирэхгүй л байх байлаа. 그래서 그 마음 아픈 마음으로 생각한 것이 몽골 땅에 있는 목사님들 뿐이 얼마나 힘들어 할 것인가 그 생각을 Тэгээ 했어요. тэр өвдсөн сэтгэлээрээ Монгол газар байгаа пасторууд ямар хэцүү байдаг болоо гэж би ботсон байгаа. 실력도 없는 사람이 그걸 할 때 많은 사람이 반대했죠. Тэгээд чадваргүй над чих хүн энэ ажлыг хийх гэхээр олон хүмүүс эсэргүүцсэн. 제일 많이 마음 고생한 사람은 우리 사모님이고 Хамгийн их сэтгэлийн зовлон эдэлсэн хүн бол манай эхнэр. 실제로 제일 많이 고생한 사람은 이 사람입니다. Боддоор хамгийн их зовлон эдэлсэн хүн бол энэ хүн юм аа, инхээ пастор юм аа. 이게 목사님 다 해야 되는 거니까. Яг бол инхээ пастор бүгдийг хийх 그걸 хэрэгтэй. 잊을 수가 없어요. Тэрийг бол мартах боломжгүй. 그러다가 올해 정성진 목사님을 통해서 이것을 새롭게 시작했습니다. Тэгээд энэ жил Чонгсонжин пастор маань орж ирснээр бид нэр хончил актем болон шинжлэгдсэн байгаа. 정성진 목사님은 한국을 대표하는 목사님이에요. Чонгсонжин гэдэг хүн бол Солонгосыг төлөөлөх хэмжээний тэргүүний пастор юм. 교회를 세워가지고 개척해가지고 2만 명이 출석하는 교회를 만들었어요. Тэр хүн чуулганыг тарьж үүсгэн байгуулад тэр чуулганаа 20 мянган итгэгчтэй чуулган 그리고 болгон өсгөж чадсан байна. 또 44개 교회를 개척시켰어요. Тэгээ зогсохгүй түүнээсээ гадна 47 чуулганыг тарьж үүсгэн байгуулсан. 44개 교회 중에 2,000명 이상 출석하는 교회가 5개입니다. Тэр 47 чуулган дотор нь 2000-аас дээш хүнтэй чуулган 5 байгаа. 1,000명 이상 출석하는 교회가 여러 개고 1000-аас дээш хүн хамрагддаг чуулган зөндөө олон байгаа. 모든 교회가 다 자립이 됐어요. Тэр бүх 47 чуулган бүгд бие даасан, бүрэн бие даасан чуулган болсон. 그렇게 훌륭한 분이에요. Тийм одоо 그래서 чадварлаг 이 хүн байгаа. 목사님은 우리 목회자 훈련을 반드시 모두 자립하는 교회를 만들 것이다 생각했어요. Тэгээд энэ пастор л орж ирвэл манай хончил сургалтанд хамрагдж байгаа бүх чуулгануудыг бүгдийн бие даасан чуулган болгож чаднаа гэдэг итгэл төрсөн байгаа. 그분은 지금 대학교 총장이고 Тэр хүн бол одоо их surguлийн одоо 한국의 захирал 여러 단체 хийж байгаа. 대표를 지금 바 한 солонгосын- 20개를 맡고 있어요. 20개 Солонгосын 정도. маш олон одоо байгууллагуудын удирдах зөвлөлийн тэргүүн буюу дарга 20 байгууллагыг тэргүүлдэг. 20 их сургуулийн захиралдаг. 수많은 사람하고 상담을 한 30분 단위로 잘라요. Олон хүнтэй уулзаж ярьж зөвлөдөг. Түүний цагийн хуваар 30 минутаар л байдаг. 30 минут л олтон бид нарт 근데 олдвол. 제가 하도 부탁하니까
그렇게 했어요. Тэгээд намайг байнга шалаад ахаар манай хончин 우리 인케 сургуулийн 목사님도 өдөр 잘 아는 төвлийн 분이에요. тэргүүн болсон. Инхээ пастор ч бас сайн мэдж байгаа. 그래서 허락이 돼가지고 Тэгээд зөвшөөрсөн байгаа. 3년 정도를 도와주겠다 생각. Тэгээд 3 жил та нарт туслая гэж хэлсэн. 그래서 올해부터 인케 목사님이 아카데미 원장이 된 겁니다. Тэгээд энэ жилээс инхээ пастор хончил академийн 저는 захирал 은퇴한 болсон. 사람이기 때문에 이제 계속 그 뒤에서 도와주는 사람이 됐습니다. Тэгээд би тэтгэвртэй гарсан хүн учраас ард нь туслах зөвлөхийн одоо ажил хийхээр болсон байгаа. 새롭게 시작하다 보니까 새로운 마음을 가져야 되잖아요. Тэгэхээр бүгдийг шинжлэхийн тулд шин зүрх сэтгэлтэй байх хэрэгтэй болж байгаа. 그래서 내가 무엇을 20년 동안 했는가를 생각해 보았어요. Тэгээ би 20 жил яг юу хийлээ гэдгээ бодсон. 그리고 노래를 만들었습니다. Тэгээд AI-를 통해 가지고. түүнийхээ тухай дуу AI-аар дуу зохиосон байгаа. 그리고 사진을 20년 동안 찍은 사진이 수만 장이더라고요. Тэгээд 20 жилийн туршид авсан зураг нь хэдэн 100,000 ширхэг зураг 그래서 байгаа. 언제 Файл. 무슨 일을 했는지 다 조사를 해야 될 거 아니에요. 사진이 거기 Тэгээд тэр 맞는 거 찾아야 될 거 зургнуудаа 아니에요. ажиллаж хаана ямар хизээ юу боллоо гэд нөө зурган дээрээ ингээд ажиллаж нөгөө нэг онсоор өдрөөр нь түүхийн одоо альбом хийж байгаа байхгүй юу пастор? 기술도 없는 사람이 처음 하니까 얼마나 많은 실수를 Ямар ч 했겠어요. компьютерийн мэдлэггүй хүн анх удаага тэрийг хийхээр ямар олон удаа алдсан байх вэ, бүдэрсэн байх вэ, бүтлгүүцсэн байх вэ? 저녁도 시작해서 그다음 아침까지 하는 날도 Тэгээ орой эхлээд маргааш өглөө болоод шүнжингээ хийсэн өдөр ч 한 байгаа. 달이 걸렸어요. Сар болсон энэ дуу хийх. 그래 유튜브로 만들었습니다. Тэгээд одоо YouTube-ээр энэ дуу хийсэн байгаа. 5분짜리로. 5 минутын бичлэг 좀 байгаа. 이따 들어볼 거예요. Тэгээд дараа жоохон байж байгаа бид нар 그 үзнэ. 제목이 뭐냐면 생명의 숨결이라는 말이에요. За тэр ямар сэдвтэй вэ гэхээр одоо амийн амьсгал The гэсэн Breath утгатай. of Life 고비 인고비. 그런 제목인데 이걸 왜 언제 시를 언제 썼어요? 2005년에 За 썼어요. тэгэхээр энэ бол 2005 оны шүлэг миний бичсэн шүлэг байгаа. 제가 몽골에서 처음으로 이 막 그 쇼라카 부는 걸 봤어요 봄에. Тэгээ би Монголд одоо хаврын хавсаргыг анх харсан тэр үед. 그걸 보면서 무서웠어요. Тэгээд тэр айсан байгаа тэр хавсаргаас 그냥 айсан. 그 모래 바람이 막 부는데 하늘이 까매지고 Тэгээд тэр одоо хар шороон шуурга те. 또 양들 키우면서 보니까 엄청나게 막 양이 죽고 Тэнгэр ингээл одоо харанхуулаад тэгэл нөгөө нэг яг мал төлөх үе маш олон мал үхсэн малчны хороонд очсон чинь. 거기는 물기가 하나도 없죠. Тэнд одоо ямар ч одоо ус гэх юм байхгүй. 거기 생명이 있을 수가 없어요. Тэнд ямар ч амь оршин тогтнох боломжгүй 그걸 байсан. 보면서 제가 어렸을 때 비가 오면 흙장난을 막 흙이 젖은 땅 갖고 막 흙을 만들어 가지고 진흙 가지고 만들어 뭘 만들고 그랬거든요. Тэгээд тэрийг хараад би баг байхдаа нөгөө голын ирэг дээр шавраар юм хийж тоглодог байснаас сансан. 그래 가지고 옷이 다 버리니까 엄마한테 궁둥짝을 막 맞고 그랬어요. Тэгээд хамаг хувцас шороо олгоод ээжээрээ онжгон дээрээ улаат л алгадуулж байсан удаа байгаа. 그래서 만든 시입니다. 그걸 Тэгээд 노래로 тэр 만든 бүгдийг 거죠. бодоод 20년 후에. одоо энэ шүлгийг бичээд энэ Инхэ шүлгээ 목사님 낭독해 20 жилийн 주십시오. дараа 무슨 дуу 지? болгосон байгаа. За инхэ пастор уншиж өгнө. За шаврын хашгираа бага насандаа өгзөх халтал хөрвөөж тоглодог байсан тэр шаварлаг газар маань санагдана. Дэлгээд барьвал миний нутаг алхаад өнгөрвөл дахин уулзахгүй учрал хагцлан гэр болно хувирсан энэ эзгүүрэн Монгол нутагт шавар шиг хүнийг санаж байна. Болдоо өнөөдөр ч хүн төрлөختний үрчилсэн даалгавар мэд хаягдсан чигээр говийн ширүүн салхинд шар шороо босно шар шороо манарна. Мянга түмэн зүрг замаар давхилдан чи бол чи би бол би хэмээх шиг амьзуулгын хуйлан морины дэш шиг хийсэх энэ харьгаазрын дунд үнэхээр шавар мэт хүнийг л өгүүлнэ. Өө тэнгэр газар дэлхийд цасны ширхэг түгээж хаттал талд амьсгалын нүр хатсан талд амьсгалын нүр цацсан хатаж ганцсан хамрын нүгшиг хуурай болсон энэ удам тал нутагт хин энэ ширүүн газарт амьдралын амьсгалыг цуглуулж өгөх болоо. Үнэхээр шавар мэд хүнийг өгүүлнэ. 2025 он Улаанбаатар хот Чонгань бичв. 자, 박수 쳐 주세요. баяр хүргэж өгөөч. 저가 아니고 인케 목사님 아니면 이 시를 번역할 수가 없어요. Тэгэхээр инхэ пастор биш л бол энэ шүлгийг орчуулах боломжгүй маа. 대단하죠. Тэ. 이해가 됩니까? Ойлгосноо та нар? 네. Амен. 가장 중요한 것은 생명을 살리는 물이 있어야 된다는 것이죠. Хамгийн гол нь амийг амьдруулах ус байх ёстой. Ус байх ёстой. 고비에 아무리 나무를 심고 매일 물 줘도 잘 안 Бид нар 자라요. говь хээр тал нутагт хичнээн мод ингээд одоо тарьсан ч услахгүй л бол урахгүй тэр. 톨강가에다 심어 놓으면 잘 자라요. Харин 물안 줘도. туулгын хөвөөнд тарих юм бол
сайн ургана мэдээж тийм ээ чиглэг учраас. 예수의 생명이 있는 그런 사람이 좋겠다. Тэгэхээр Есүсийн ам буюу шаварлаг хүн гэж юу хэлж байгаа? Есүсийн амьтай нойтон хүнтэй уулзмаар байна. гэсэн. Тийм хүнийг санаж өгүүлж ийнэ гэсэн утгатай. Бүгд хамтаа гэрлийн унтраагаад тэр дууг сонсъё. За гэрлийн унтрааж өгөөрэй. За хатаа. Дуугийн чангалаад. 해금이나 대금에 해잔한 가락이 흐르며 몽골 초원의 바람 소리와 말발굽 소리가 희미하게 깔린다. 느리고 슬픈 선율 내 어릴 적 볼기짝에 불나던 시절 뒹굴던 그 진흙 땅이 그립다. 그리워라 그리워. 펼치면 내 땅이요 거두면 또 볼 일 없는 만남과 헤어짐이 게르로 되어버린 이 황량한 몽골의 땅에서 아지늑 같은 사람이 그립다. 아서라 아서라 오늘 또 바람이 분다. 인류에 구겨진 숙제처럼 내팽겨쳐진 저 고비에 거친 바람의 황사가 인다. 황사가 난다. 누가 이 땅의 생명의 숨결을 모두 모줄까. 아지늑 같은 사람 주님의 사람이 그립다. 정갈래 망갈래의 말길을 달리며 너는 너 나는 나처럼 생존의 법칙만이 말갈기처럼 난무하는 이 이국의 땅에서 정말 진흙 같은 사람이 그립다. 하늘이 온 천지에 눈발을 나누며 메마른 초원에 생명의 숨을 뿌린다. 아서라 아서라 오늘 또 바람이 분다. 인류에 구겨진 숙제처럼 내팽겨쳐진 저 고비에 거친 바람의 황사가 인다. 황사가 난다. 누가 이 땅의 생명의 숨결을 모두 모줄까. 아지늑 같은 사람 주님의 사람이 그립다. 마르고 말라 내 콧속처럼 되어버린 음정을 높여서 이 넓디 넓은 초원의 땅에 주여 당신의 눈물로 적셔주소서. 진흙 같은 우리를 사용하여 주소서. 아서라 아서라 오늘 또 바람이 분다. 힘차게 숙제처럼 내팽겨쳐진
대금 선율이 다시 흐르며 희미하게 아멘 또는 주여를 읊조리는 소리가 들린다. 바람 소리가 차가들며 희망적인 느낌으로 마무리. 이 노래를 몽골 말로 다 바꿀 겁니다. 그리고 가사까지 다 하고. За тэгээд дог бас монгол хэл дээр орчуулад дуул одоо Төмөө хий 목사님 좀 гэж бодож 도와주시면 байгаа. Төмөө 더욱 좋을 것 пастор маань 같습니다. туслуулах сайн байна. 예. 우리가 교회를 세우는 목적은 분명합니다. За тэгэхээр бидний хувьд бол чуулганыг байгуулах зорилго тодорхой юм аа. 그 교회를 만들기 위해서 우리를 부르셨어요. Тэр цуглааныг байгуулах гэж л биднийг дуудсан байгаа. 여기에 모든 사역들이 대부분 우리 함등교회 교회를 중심으로 이루어진 Энэ дээр 것이죠. болсон бүх үйлчлэлүүд дийлэнх нь хамтынтай чуулган тэр бүх үйлчлэлийн яг төв болж өрнсөн байна. 제가 선교한 모든 사역의 중심에 인케 목사가 있듯이 함등교회 교회가 중심이 돼서 모든 것을 합니다. Тэгээ миний хийсэн илгээлтийн бүх үйлчлэлийн төв зэх тэнхээ пастор байсан шиг хамтынтай чуулган тэр бүгдийн ард байсан юм аа. 여러분들은 몽골을 대표하는 교인들이에요. Та бүхэн бол Монголыг төлөөлөх итгэгчид юм аа. 자랑스러운 함등교회 사람들이에요. Та нар үнэхээр бахархмаар хамтын туяагийн итгэгчид юм 오늘 аа. 본문의 Аамен. 말씀으로 말하면 여러분들은 반석 위에 세워진 함등교회 교회를 만든 사람들. Өнөөдрийн үгийн дагуу хэрвэл та нар хадан сүрэн дээр суйрлагдсан хамтынтай чуулганы итгэгчид хамтын туяа юм аа. 여러분들이 Аамен. 주인공이라고 말이에요. Та нар бол гол дүр юм аа. 옆에서 Аамен. 손잡고 얘기하세요. Өдөр хажуудлынхаа гарыг бариад хэлээ. 팀에 팀에. 나는 자연스러운 함등교회 Тийм ээ, бид бол 교인이다. гол дүр юм аа. Би бол хадан сүр юм 난 аа. 하나님의 나라를 세우는 사람이다. Би Бурхны хаанчлыг байгуулж байгаа хүн юм аа. Хэлээрэй. Аамен. 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 교회는 세 가지가 분명해야 됩니다. Чуулганд яг 3 зүйл тодорхой байх ёстой маа. 죄로 고통받는 사람들이 예수님 만나가지고 새로 다시 태어나는 구속의 역사가 일어나요. Гим нүглээр зов зүдэрч байгаа хүмүүс Есүстэй уулзаад дахин шинээр төрөх авралын процесс чуулганд тасралтгүй явагдаж явах 이런 ёстой. 일이 없으면 교회가 아니에요. Хэрвээ ийм юм болохгүй бол чуулган биш. 1000명, 10,000명이 모여도 교회가 아닙니다. 1000 хүн 10,000 хүн цугласан тэнд шин ам төрөхгүй бол тэр цуглаан биш ээ. 두 번째 하나님의 영광과 생명의 역사가 날마다 일어나야 됩니다. Хоёрдугаарт нь өдөр болгон Бурхны алдар ба амийн хүч чадал чуулган дотор илэрч явах ёстой юм аа. 세 Аамен. 번째는 성령이 충만하여 복음을 전하는 교회가 돼요. Гуравдугаарт нь ариун сүнсээр дүүрч тэрхүү сайн мэдээг дамжуулдаг, тунхагладаг, тараадаг чуулган болох ёстой маа. 오늘 중요한 반석이라는 단어에 대해서 좀 생각해 볼게요. Бүгд хамтдаа хад гэдэг үгийг дахин нэг удаа бодъё. 신명기 32장에 봅시다. Дэд хууль номны 32 дугаар бүлгээс харъя да. 30절. За 30 ааха. 네, 30. За хамтдаа уншия 3 ая. Тэдний хад тэднийг худалдаагүйсэн бол эзэн тэднийг гаргаж өгөөгүйсэн бол яах нь нэг нь мянгаыг хөөж хоёр нь түмийг зүгтаалгах вэ? 네, 이건 사실 모세가 예언한 말씀이에요. Энэ бол Мосегийн иш үзүүлгийн үг байна. 너희들이 하나님을 섬기지 아니하고 우상을 섬기게 되면 하나님께서 벌하실 것이다. Та нар бурханд үйлчлэхгүй шүтээнд үйлчлэх юм бол бурхан та нарыг шийтгэн шүү дээ гэж 그때 байгаа. 어떤 일이 생겨나느냐? Тэр шийтгэл ирэхэд юу болох 바로 вэ? 이런 일이 생긴다는 Яг 거예요. ийм юм болно гинэ. 적군이 쳐들어와 한 사람이 쫓아오니까 1000명이 Тэгэхээр 도망가 죽고 дайсны нэг дайсан ирэхэд 1000 манай талын хүн зүхтаж амиа алдна. 두 사람이 칼 들고 오니까 10,000명이 도망가는 일이 Хоёр 일어난다는 хүн сэлэн 겁니다. бариад ирэхэд манай талын 10,000 хүн зүхтаж ам алдна. 그러나 Бурхан эсрэг бол ийм юм 하나님을 болно. 온전히 경외하는 믿음으로 Харин 살아가면 эсрэгээрээ бурхнаас бүрэн 반대로 бурхнаас эмээх 한 итгэлээр 명이 амьдрал 적군 1000명을 무찌르고 эсрэгээрээ манай талын нэг хүн дайсны 1000-ыг 두 명이 ялна. 10,000명을 무찌를 수 Манай талын 있다. хоёр хүн дайсны 10,000-ыг зүхтаалгах болно 이 гэсэн үг. 말씀이에요. Амен. Ийм утгатай үг юм аа. Амен. 야, 사람 한 명이 어떻게 1000명을 무찌를 수가 За 있어요? нэг ганц хүн яаж 1000-ыг ялах юм? 징기스칸 할 수 있었겠죠. Чингис хаан бол чадах байсан байх л да. 아무도 할 수 없습니다. Өөр хин ч чадахгүй.
그럼 두 사람이 2,000명이 될 거 아니 그런 사람 두 Тэгвэл 사람 нэг хүн 있으면 1000 бол хоёр хүн 2000 байх хэрэгтэй үсттэй. 근데 갑자기 10,000명이 왜 Гэтэл 됩니까? хоёр болонгуудаа 100000 болчихж байгаа. 10-аар үржүүлчихэж байгаа. 신앙의 원리가 여기에 있는 거죠. Энэ бол итгэлийн зарчмыг илэрхийлж байгаамаа. 힘이 있어서가 아닙니다. Итгэлийн амьдралд хүчтэйдээ ялдаг 지혜가 юм биш. 있어서가 아니에요. Мэргэндээ ялдаг юм биш. 여기서 반석이라는 단어가 뭐냐? Энд байгаа хад гэдэг үг ямар утгатай вэ? 추루라는 히브리 Энэ бол 단어입니다. чүрүү гэдэг еврей үг байгаа. 이 추루라는 단어가 구약성경에 75번이 나와요. Энэ 이런 чүрүү 거. гэдэг еврей үг нь 다른 хуучин 타워. гэрээн дээр 75 удаа гардаг. 이 말은 엄청나게 큰 산을 말합니다. Энэ одоо үг бол асар том хадан 특히 уулыг 큰 хэлж байгаа. 바위로 만들어진 산을 말하는 Маш 거예요. тийм одоо хадан уул байдаг тийм ээ. Хадаас бүтсэн уулыг хэлж байгаа. Нуруу, уул нуруу. 높은 절벽이 있는 그런 산을 Өндөр 말합니다. одоо ихт цохиотой хадан уул гэсэн үг. 그 큰 산을 그 당시에 중동에 있는 다른 나라들은 다 그걸 신이라고 생각했어요. Тэгэхээр тухайн цаг үеийн ойролт орнуудын одоо бусад улсууд тийм өндөр уулыг дандаа бурхан гэж үздэг байсан. 그래서 거기 가서 제사를 드리고 Тэгээд 빌었어요. тэр ууланд мөргөж тэр ууланд тахил өргөдөг байсан. 근데 이스라엘 사람들은 그 산은 하나님이 만든 거라는 걸 알았어요. Гэхдээ Израильчууд тэр уулыг ч бурхан бүтээсэн гэдгийг мэдсэн байгаа. 그래서 하나님이 신이고 그 추루라는 것은 반석이다. 하나님이라는 그런 뜻으로 Тийм учраас 믿었던 거예요. бурхан бол одоо жинхэнэ бурхан бөгөөд энэ хад бол жинхэнэ бидний бурхан. Энэ хад биш харин бурхан өөрөө жинхэнэ хад юм а гэж тэд 다른 нар 나라는 үздэг 그 байсан. 추루를 다 신처럼 섬겼어요. Харин өөр улс үндэстнүүд чүүр гэдэг үгийг уул хадыг ойлгоо тэр уул хадыг нь бурхан гэж боддог байсан. 그런데 이스라엘은 그 반석을 하나님으로 생각했다. Харин Израильчууд бурханыг тэр хад юм а энэ уул биш бурхан өөрөө ийм сүнслэг хад юм а гэж итгэдэг байсан байгаа. 그것은 피난 가는 곳에 약한 사람들이 짐승들이. Тэр хад одоо цохио болвол нүмер газар нүмер нөлөөг 구약성에 보면 수없이 그런 ядарсан 반석과 төдөрсөн 같은 хүмүүсийн 하나님을 хорогдох газар 이야기합니다. болдог байсан. Тийм ээ. Хуучин гэрээ яг ийм одоо хад мэт нүмертэй бурхны талаар 사무엘상에 олон 보면 удаа 사무엘 선지자가 өгүүлдэг. 우리 하나님 같은 반석이 없으십니다. Самуэль 이렇게 нэгдүгээр 표현하고 Самуэлийг харах юм бол Самуэль иш үзүүлэгч гэсэн бидний бурхан шиг хад хаана байгаа юм бэ гэж хэлж байгаа. 특별히 다윗의 시편에 보면 도망다니면서 쓴 그런 시들 가운데 반석이라는 말을 많이 썼어요. Ялангуяа Давидын дуулыг харуул Давид зүхтаж явахдаа амь зулбж явахдаа дуулсан дуулууд дотор нь хад гэдэг өгүүлэмжүүд маш их байдаг. 18편에 시편 18편 2절에 보면 이런 말씀이 있습니다. Дуулал 18-ийн 2 дээр ингэж хэлсэн байгаа. 야훼는 나의 반석이시요 Эзэн бол миний хад. 나의 요새시요 Эзэн бол 나를 миний 건지시는 бамбай. 이시요 Эзэн миний 나의 хамгаалал. 하나님이시요. Эзэн бол миний 내가 бурхан. 그 안에 피할 나의 바위십니다. Би түүний дотор 반석입니다. хорогддог тэр миний хад юм аа 네. гэж хэлсэн. Дуулал 근데 구약 성경을 기원전 3세기 때 이집트 알렉산드리아에서 랍비들이 70명 모여서 구약 성경을 그 당시 사용하는 헬라 말로 번역을 했습니다. Харин манай эртний өмнө 3 дугаар зууны үед Грекийн Александр гэдэг хааны одоо санаачлагаар маш том номын сан байгуулахдаа тэр номын сан дэлхийн хэмжээний шилдэг номуудын дотор еврейчүүдийн хуучин гэрээ Библи ороод энэ Библийг 70 раббиг цуглуулад еврейгээс грек хэл рүү орчуулах ажлыг тэр хаан хийлгсэн байдаг. 그래서 추루라는 단어를 뭘로 번역하면 페트라로 번역합니다. Тэгээд тэр үеийн одоо рабби нар энэ чүүр гэдэг хад гэдэг үгийг ямар үгээр орчуулсан байл грек петра гэдэг үгээр орчуулсан. 그래서 Петра. 신약성에 보면 전부 페트라로 번역된 반석이 많습니다. Тийм учраас Шингэрээг үзэх юм бол Петра гэж орчуулагдсан хадуудын тухай ойлголтууд олон байдаг. 오늘 우리가 읽은 말씀에 이 믿음이 이 고백에 내 반석 위에 교회를 세우겠다 말씀하셨어요. Өөрөөр нь чи бол Петр энэ хадан дээр гэж байгаа. Энэ бол Петра дээр гэсэн үг байхгүй? Энэ итгэл дээр чинь гэсэн үг. 페트라가 반석이 되는 거지. Тэгээд Петра гэдэг үг нь тэр хадан уул цохио болсон хэрэг юм аа. 그러면 음부의 권세가 이기지 못하고 Тэгэх юм бол тэр хад мэт 천국의 итгэлийн 열쇠를 дээр 갖게 되고 чуулган босгод үхсэд 하늘에 дийлэхгүй. 땅에서 매면 하늘에서도 메어지고 Тэнгэрийн 땅에서 төлхөөр 불면 하늘에서 өгөгдөн. 풀어진다. Газарт холбол тэнгэрт холбоно. Газар тайлбал тэнгэрт тайлагдана гэж. 교회가 그런 곳이 된다는 거예요. Чуулган бол яг ийм эрх 여러분들이 мэдлийн 그렇게 хадан 된다는 суурь дээр 거예요. байгаа. Та нар ийм хүмүүс юм аа. Амен. 하나님의 약속이에요. 아멘. 이거. 약속. Амен. Бурхны амлалт юм аа. Амен. Итгэлээрээ амен.
마태복음 18장에 보면 이렇게 또 Бас 말씀하셨어요. Матай 18 дээр ингэж хэлсэн байдаг. 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그것을 이루어 주실 것이다. Газар дээр та нараас хоёр чинь санаа нийлэн юу ч гуйсан Тэнгэрлэг эцэг мэн сонсож тэдний төлөө үнийг биелүүлэх болно гэж амласан 두세 байна. 사람이 내 이름으로 있는 그곳에 나도 함께 있다. 그래 Тэгээд 말씀하셨어요. зогсохгүй хаана хоёр буюу гурван хүн миний нэрээр цуглан тэр газар би хамтайх болно гэж амласан байгаа. Амен. 우리가 예수 그리스도에 대한 믿음으로 있으면 예수님이 이 자리에 함께 계시는 거예요. Тийм учраас бид Есүс Христийн тийм ээ тэр итгэлээр хадмад итгэлээр байгаа учраас яг одоо энд Есүс хамт байгаамаа. Амен. 교회 식당에서 봉사하면서도 그곳에 예수님이 계신 거예요. Чуулганы тийм ээ галтгооны үйлчлэл хийж байгаа 2-3 хүн итгэлээрээ нэгдсэн ах トゥ усийн дундаж Есүс галтгоонд хамт үйлчлж 여러분의 байдаг юм аа. 가정에 예수 믿는 가족들이 모여 찬송을 부르고 기도할 때 예수님이 그곳에 계신 거예요. Танах гэр бүлээрээ гуруула, дөрвүүлээ итгэлийн ах トゥ ус цуглаад магтан дуулан мөргөл өргөх үед Есүс тэр герт хамт амьдардаг юм аа. 예수님을 분명히 믿고 믿음으로 할렐루야. 구하게 되면 아멘. 하나님이 함께 Та 하신다는 Есүс тодорхой 말씀이에요. итгэж түүний хэн гэдгийг зөв таньж тэр итгэлээрээ гуйвал Бурхан хамт байж гарцаагүй биелүүлж өгнө гэж амлаж байгаамаа. Амен. 마태복음 5장부터 산상수훈의 말씀이 있죠. Матай номны 5 дугаар бүлэг дээрээс уулан дээр сургаал байдаг. 마지막에 결론의 말씀이 있습니다. Хамгийн сүүлд нь дүгнэлт толгож хэлсэн 7 그 дугаар бүлэг 결론에 дээр. 두 가지 사람이 있어요. Энэ дүгнэлтэнд хоёр зүйлийн 바보 тухай 같은 ярьсан. 사람, 지혜로운 사람. Нэг нь муухаг, нэг нь мэрэгэн хүний түүх. 바보 같은 사람은 예수님의 말씀을 듣고도 행하지 않았어요. Муухаг хүн нь Есүс үгийг сонссон боловч түүний дагуу үйлдээгүй хүн нь муухаг юм. 그래서 그 사람은 모래에 집을 지은 사람이 돼요. Тийм учраас түүнийг элсэн дээр байшингаа барьсан муухаг нэгэн гэсэн байгаа. 예수님의 말씀에 순종한 사람은 Есүсийн үгэнд дуулууртай байсан хүн нь 페트라 위에 반석 위에 지은 사람이에요. Петра дээр, хадан дээр байшингаа барьсан хүн юм аа. Амен. 말씀을 분명히 기억하세요. Тийм тодорхой санах хэрэгтэй шүү. Амен. 복음의 Үгээр амьдрий. 전도자였던 사도 바울이 선교하면서 예수님이 반석이신 것처럼 예수님이 하나님이신 것처럼 말씀을 전했습니다. Сайн мэдээ тарааж сайн мэдээний төлөө галзуурч байсан Илч Паул Есүсийг хад гэж ойлгож түүнийг хад хэмээн дуудаж тодорхойлон номлодог байсан байгаа. Амен. 나도 선교사인 나도 여러분들에게 그렇게 반석 되신 예수님을 전했습니다. Тийм учраас илгээлтэй эзэн би ч түүний нэг адил та бүхэнд хад болох Есүсийг л дамжуулж 그랬더니 өгсөн юм аа. 여러분들이 변화가 돼가지고 Тэгсэн чинь та нар 기적 같은 өөрчлөгдөж 일들이 일어났고 гайхамшиг мэт зүйлсүүд болж 예배당을 짓게 된 거예요. бид сүмийн байшингаа барьсан юм аа. Амен. 이것을 하나님이 함께 하시는 거예요. Энэ бол Бурхан хамт байгааг нь илрэл гэдэгт итгэж 한 байна. 사람이 1000명을 무찌를 수 있는 능력이 생겨나고 Та нарын дотор нэг хүн чинь мянгаыг ялах хүч 두 чадал 사람이 бий 만 болсон 명을 юм аа. 무찌를 수 있는 Хоёр 그런 хүн 역사를 чинь 만들어가는 10 것이 мянгыг 믿음입니다. хөөн залуулах итгэл тийм ээ? Итгэл бий болж байгаамаа. 하나님 앞에 Амен. 기도하는 것이 중요합니다. Эзэн Бурхны өмнө хамтдаа залбирах нь чухал юм аа. 인도에 가게 되면 아주 예배당에 엄청 큰 교회가 있습니다. Энтхийг очих юм бол маш том мөргөлийн заалтаа нэг сүм байдаг. 쿠마라는 목사님이 40일을 금식 기도를 했어요. Кумар гэдэг пастор 40 хоног мацаг өрийн залбирсан 그리고 байгаа. 하나님의 음성을 들었습니다. Тэгээ Бурхны дуу хоолойг 너를 сонссон. 위대한 인도에서 위대한 가장 큰 교회를 세우는 목회를 Чамайг 하겠다. энтхийн хамгийн том сүмийн пастор болгоно гэж сонссон байгаа. 그때부터 비전을 가지고 열심히 Тэгээ 했습니다. тэрийг хараа болгож аваа тэр хараагаараа идэвхийл нь ажилласан байгаа. 맨 처음에 25명이 모였어요. Эхэндээ 25 хүн цугларсан. 비전을 갖고 같이 기도하기 Алсын 시작했습니다. аргаараа хамтдаа залбирсан. 10,000명, 20,000, 10 30,000 мянган, 20 мянган, 30 мянган хүн цугларсан. 6년이 걸렸어요. 6 жилийн дотор. Вау. 그다음에 더 열심히 했더니 Тэгээд илүү идэвхтэй залбирсан чинь 지금 15만 명이 됐어요. одоо 150 мянган хүн цугларсан байна. 그때 어떤 일이 있었느냐? Тэр үед юу болсон бэ? 땅도 별로 있지 않은데 예배당을 지어야 되겠다고 Тэд нар дараа газар 생각했습니다. байгаагүй. Тэгтээ сүмийн байшин барья гэж бодсон. 한 2만 명 들어가는 예배당을 질 생각을 했어요. 20 мянган хүний багтаамжтай заал барья гэж бодсон. 그러면서 성경 읽다가 붙든 말씀이 느헤미야 말씀입니다. Тэгээд Библи уншиж байгаад Нехемия номноос барьсан. 느헤미야 1장 4절에 보면 느헤미야가 예루살렘 성벽이 다 무너져 가지고 그 얘기를 듣고 너무 가슴 아파 가지고 금식하며 기도했습니다. Нехемия 1:4 дээр Нехемия Иерусалимийн сүмийн одоо Иерусалимийн хотын хэрэм нурсныг сонсоод маш их сэтгэл өвдөж мацаг барин залбирч байгаа тухай гарч байгаа. 그리고 왕한테 부탁해 가지고 예루살렘 돌아가서 성벽을 짓게. Тэгээд хаанд хүсэл тавиад Иерусалимд очиж сүмийн байшинг барьсан байгаа. 며칠 걸렸을까요? Хэд хоног боллоо? 아는 사람. Тэрийг мэдж байгаа юм байна уу?
10호예요. 아하, 52. 아, 잘했어. сайн 52일 만에 성경을 준 거예요. 52 хоногийн дотор барьсан 이 байгаа. 쿠마르 목사님 그 말씀을 붙들고 기도했습니다. Гумар пастор энэ үгээс бариа залбирсан. 그리고 교인들과 함께 금식하면서 Тэгээд итгэгч 기도했어요. нартайгаа зөв хамтдаа мацаг барин залбирсан байна. 교인들도 하겠다 해서 40일씩 금식하는 Итгэгчид 사람들이 бас 생겨났어요. баринаагаад хамтдаа 41 мацаг барьсан гарч ирсэн. 그래서 52일 만에 2만 명이 들어가는 예배당을 Тэгээд 지었어요. 52 хоногийн дотор 20 мянган хүн багтах сүмийн байшингаа барьсан байгаа. Амен. 아멘. 할렐루야. 아멘. 그게 하나님께 기도해서 이루는 아멘. 일들이에요. Энэ бол бурхан залбираад тийм ээ одоо биелүүлж болох гайхамшиг 우리는 юм 예배당 аа. 지금 졌다고 이제 다 했다 하면 안 돼. Бид ч гэсэн сүмийн байшин барьлаа одоо болчлоо гэж бодох хэрэггүй. 인켜 목사님이 꿈을 가져야 됩니다. Инхээ пастор хүсэл мөрөөдөлтэй байх хэрэгтэй. 비전을 갖고 Алсын хараатай байх 여러분들에게 хэрэгтэй. 선포하고 Тэгээ та нарт 그 тунхаглаа. 말에 따라서 여러분이 같이 해야 Та нар 됩니다. тэр үгэнд орж хамтдаа байх хэрэгтэй юм аа. 그 Амен. 쿠마르 목사님이 성공한 비결은 금식 기도예요. Тийм учраас тэр пастрын барьсан одоо нууц нь мацаг барь залбирсан байгаа. 모여서 기도했다면 5시간씩 같이 Хамтдаа 기도합니다. залбирахдаа бараг 5 цаг залбирдаг байсан тэд. 기도 시간을 많이 늘렸다는 데 감사하게 생각해요. Тэгээ залбирлын цагаа нэмсэн гэснийг сонсоод би баярлсан. 우리 교회도 그런 교회가 될 줄 Манай цуглаан ч 믿습니다. гэсэн тийм цуглаан болно гэж итгэж байна. Амен. 함트라는 말이 굉장히 중요한 거예요. 함팅, 함토, Хамт 함트. гэдэг үг маш чухал юм. 일부러 제가 그할 때 만든 거예요. Тэгээ энэ үгийг 교회는 одоо 함께하는 곳이에요. энэ бол хамтдаа байх гэсэн утгатай. 그렇게 해야 교회가 되는 거예요. Тэгжээж цуглаан болдог. 빛 대신 예수님이 함께하는 거죠. Гэрэл болох Есүс хамтдаа байх гэсэн. 그게 함팅 교회 교회입니다. Тэр бол хамтын туяа 여러분들은 цуглаан юм аа. 자랑스러운 거기에 교인이고 예수님의 지체가 되는 거지. Та бүхэн хамтын туяа цуглааны бахархалд итгэгч Есүсийн биеийн эдэрхтэнгүүд юм аа. 하나님의 Амен. 나라와 영광을 위해서 기도하며 만들어가는 여러분들에게 축원합니다. Та бүхний бурхны алдар ба хаанчлалын төлөө залбирна. Чуулгана улам бүр босгон байгуулдаг хүн болоорой гэж ерөөж байна. 아멘. Амен. Залбирая. 살아계셔서 역사하신 아버지 하나님, Багтаалын ба гараа дээрээ амьд оршиж ажиллаа хийсэн бурхан аваа. 함팅 교회 교회는 하나님이 세우신 교회입니다. Хамтын туяа чуулган бол бурхны байгуулсан чуулган юм аа. 믿음을 가진 사람들이 10년 전에 하나님 한 마음으로 기도하였습니다. Итгэлийн хүмүүс 10 жилийн өмнө нэгэн зүрхсэтгэлээр залбирсан. 아무것도 지을 수 없었던 그때 하나님께서 우리와 함께 하셨고 Юу ч барих боломжгүй тэр үед та бидэнтэй цуг байсан. 빛 대신 예수님이 우리의 기도를 들어주셔서 Гэрэл болох Есүс бидний залбирлыг сонсоод 몽골에서 처음으로 몽골 사람들의 힘으로 예배당을 짓게 Монгол 되었습니다. анхудаа Монгол хүмүүсийн хүч чадлаар сүмийн байшин барих болсон юм аа. 느헤미야가 51일 만에 예배당을 지은 것처럼 Нихимэ 52 хоног сүмийн байшингаа барьсан 또 шиг 인도의 목사님 예배당을 지은 것처럼 бас тэр энтгэх пастор сүмийн байшин барьсан шиг 예수님을 믿고 기도하는 사람들을 통해서 Есүст итгээ залбирдаг хүмүүсээр дамжуулан 하나님 오늘도 역사를 만들어 가신 줄 믿습니다. Бурхан өнөөдөр ч гэсэн түүхийг бүтээнэ гэдэгт итгэж 우리를 байна. 새롭게 하여 주시옵소서. Биднийг шинчилж өгөөч. 하나님의 영광으로 충만한 교회 Бурхны алдраар дүүрэн чуулган болгож өгөөч. 전도하는 사람 Сайн мэдээ тараадаг 하늘의 хүмүүс 별과 같이 빛나게 Тэнгэрийн 도와주시고 од мэт гэрэлтдэг хэрсэн 하나님의 ухаантай 성령이 чум болгож 날마다 өгөөч. Сүм 충만한 болгож 교회가 өгөөч. 되어가게 Бурхны 하여 주시옵소서. ариун сүнсээр дүүрсэн чуулган болгон босгож 두려워하지 өгөөч. 않게 도와주시옵소서. Айцгүй байхтан туслаач. 날마다 승리하는 삶을 Өдөр болгон 살아가게 ялалтын 도와주시옵소서. амьдралаар амьдруулж өгөөч. 축복하며 예수님의 이름으로 Ерөөж 기도합니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен.